Mbanje kubasuhuza mwebwe muteze amatwi CM45 TV1, aho tugiye kubagezaho amakuru y'imikino meza kandi aryoshye. Shampiyona yongeye yagarutse, aho abantu nyarwanda tugiye koza amaso tubona abakinnyi beza, amakipe ya rokirise acenga agacenga n'ibyatsi. Abantu tugiye kongera kunezerwa hano muri shampiyona y'u Rwanda, Rwanda Premier League. Mu makuru azindutse avugwa muri iki gitondo ni uko umutoza wa Rayon Sports ari kuvuga ko impamvu yanganyije na Marine ari uko yabuze rutahizamu. Nongera kubibutsa yuko shampiyona Rwanda Premier League yatangiye ku wa kane hashize, aho ikipe ya Gorilla yatsinze ikipe ya Vizi y'igitego kimwe. Gasogi yihererana ikipe ya Mukura nayo iyitsinda igitego kigera kuri kimwe. Ejo hashize ku wa gatandatu ku itariki 17 niho Rayon Sports yanganyije na Marine Football Club. Abantu bibazaga yuko niba Rayon Sports igomba gutsinda ibitego 4 cyangwa 3 ikipe ya Marine, kuko yarokirise abakinnyi benshi kandi beza, baba abanyarwanda beza imbere mu gihugu ndetse n'abanyamahanga beza cyane. Uyu munsi ku cyumweru nibwo Muhazi igomba kwakira ikipe ya Musanze, aho Muhazi iri kwikubira iti tugomba gutsindira Musanze ku kibuga cyacu hano. Migi umutoza nawe wa Muhazi akavuga ati n'uburyo Musanze yansuzuguye mu gihe nayitozaga ntago igomba kuva. Nibyo rero tugiye kubabwira kuri uyu Migi uri gukubita agatoki ku kandi. Tubibutsa yuko tutaguma muri shampiyona gusa, hari amakipe yasohokeye igihugu cy'u Rwanda tugomba kuganiraho, natwe twese tukaganiraho. Nyandikira muri komenti umbwire uko ubyumva ku makipe yanyu. Ikipe ya APR tubibutsa yuko igomba gucakirana na Azamu kuri iki cyumweru. Ese APR yajyanye abakinnyi bameze bate? Ese APR ikinite? Ese APR bimeze bite? Ndabashimiye, komeza gukora subscribe kuri CM45 TV1.